Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, share GH Live. That's the say when you boom. Na share na yedo any J Chrome agudi kwan so. Aha, sports. If you are someone agudi nsem nyina. Na yede ehia e wo poke kra kwan so. Na aye infantaribo na wahia wo chefam e wo mbati wo segment kase ba kwan ya to din say ahembobo ano sports. No you focus so lenses and more. Ewa sante kotoko ho na ewie nkunimdie so ntine yatena se na no pay wie nwumre depending on your location yebesomo sompa ewa ahembobo ano kwan so na eni die ni ahobrase so o mama kwanya die a mehu queue with more information na bibia ewie pay me de Derek Saint Kizito eyemidin na on this very episode yekuta stories dewa na akase ahodom yenu ne ebeye on this very fantastic episode. Yebedin komo edi afa Shayibu Abubakar ehon kotoko newly acquired player yenim se top 4 say yekokoje nsrepe ekokoje ehon se kremina ekekere ye man ekobo ni feyi ase top 4 na se emenkugu ko edi ma sante kotoko de nem so the most outstanding performer no wom Shayibu Abubakar ne hon komo edi anima yeba bedia enye fedi agrokra na meno ka say boy akada no boy no interest ahodo ahase e ba no in as much as on share dampo emo top season enfama sante kotoko but bow down kulem otna na waba adwumaden e de ama sante kotoko ye den ho komo e ba be somo sesia na afin so ye be sanso di Michael Sefah enso ho komo on this very episode. Michael Sefah Sante Kotoko center back, yes, Michael, yes. You be on so commonti, you be who Q na ya chia mi ankasa me nso me ofa. Aha, me ofa zito. Of ebe chia onso as usual na bibia aye kama ewo fantastic episode we so na bibia timi awie nkonim die so nti kame ho na me fan sem no nto aso emfama na nsa na ye de Shayibu ho komo ene ne link ho komo ne ade be ma no yemfa other information to anim say transfer window no aka to na brom Ghana kwan so na ye tum obeka anka Sunday no ade e bechi Monday and anka ese ye tum na so empanfo ebie mpoma ba akọ de two so a na ese players ahodo etimi sneaky in na wom join respective clubs ahodo a etodwa in as much as say area Asante Kotoko onsam bro no yemfa to anim say hats of folk boboko no hats of folk boboko no so me pa cho me no kasa sisi player a friend say Kwabena Boateng in fact na or a striker edema wo Kwabena Boateng hats of folk a party ways one season into ya na enye krobia nko a any sibo so na has de no mo ya strategic into wa hwa unhu player ni biem na akwakwa edin na aye hwibrel ti se hwibrel bread no aha sana etitie Kotoko na ya na mass inti ya na amansa ntrafo no obia lens eda ho na otwene de esre ene abasa hat folk striker I friend Kwabena Boateng wo mo no aka chense crash didi strategy or de bono ubobi enye inti ye no etoa warepa so a enye inti nei intimi nyo yerepa emfa ma yeja omu na wako ode ebekwa ante na ahwa afi ekọ eno nso kakra ababeto dwa inti Kwabena Boateng ene hat folk mutually womo a party ways about one season pe as a striker and a ma woman so edi to dwa ye de Kotoko nsam ne ba na mom yemfa nto anim say Vision FC womo so kofa striker bi a na friend say Isakuka I think that catch no ball out to you say womo say catch o buy na sibo so emfa enti Vision any Isakuka nso awie womo to aso a enye yi eno so kakra say the piece so edi ma na bibia ekoso Jonathan Soa okay no Cratch no ko Black Star pranom ne ade striker pa na bude odanimu wa nyagro Jonathan say wo ginidin Tanzania o wabo 4 games as a 3 goals and also by way of information yere ma offer your friend is CK Akono wono so uko Goma here ewo Kenya omo eso ano wono echi so kama bona baso say
papa yi tactically almost share boss ya na CK Akono speed pa wɔn pre-season matches wɔn abɔ nyinaa no CK Akono the heat ɛnenam heat wɔse yɛ wɔn se Kenya report ɛba no wama kyerɛ sɛ ɛwuram wɔ hɔ no ɛnyɛ ketewa kora no nso yɛ by way of information yɛde ma yɛn tiefoɔ ɛwɔ mu ɔfa kwasi apia ɛnso ɔne Sudan kɔn no abawie nti Chan ɛbɛ wie ano yɛwie the akeka no ne the third place nom ne final ne wie a ɔfa ɛbɛbɛ fie aba abɛgyina home aba abɛto akɔtɔkɔ adwuma so a ɛno nso kakra yɛde ma yɛn tiefoɔ ɛwɔ mu na bibia tumi akɔ so wano Hearts of Folk akɔ sign player bi a yɛ friend sɛ Felix October na ha so mo strategy pa ɔnso mo transfer ban no ɛbaeɛ no nti ɔmo yɛ no ɔmo atwe de akɔ akyire no ɔmo aka sɛ yɛ sign in ansa na yɛ practice no yɛ friend Felix October na osha ne momo wa a ɔyɛ center back a we nso kakra yɛde ma yɛn tiefoɔ ɛwɔ mu na ɔkɔ Asanteman Senior High School nti ɔmo sign no nti catch them young has almost san nketewa sɛ na ɛbɛyɛ ban no yɛnyini da na ɛda mu hɔ na afi ɔmo ɛtumi agrumi wɔ mu saa ɛwɔ mu a ɛno so yɛ kakra ɛba na yɛnyɛ adwuma wei ɛma yɛn tiefoɔ krakyi ne din ɛde Shayibu Abubakar no pressure down ball coolem oye adwuma pa ɛde ma Asante Kotoko boboko no yɛtiefoɔ a yɛsom mo deɛ mobɛka ɛna yɛyɔ enti pii ebisa yɛ sɛ Kizito boy ya sign no wabɔtɔ for amaye yɛsrɛw ɛsɛ sign no yɛ anhunu nsɛm pii saa nam so ayɛ adwuma a ɛsɛ ehu more just edi free ne ho ofiri hen ukɔ me inbox mu a messages dewa ɛna aba ofiri hen na ba yɛ na obeto mu seni awe obeto mu seni na in fact yɛ tie ɛne sɛ Shayibu Abubakar a player ne modemo esumbu yie papa na amanfo bi adidi nkomokra atwi mu a omode no link se Harrison Afful ebra oba akotoko no na ese a na we mpokra eye ro no se coach Karim Zito offer we dey anya analog na se orem digitalize no eboa kwada yi a obeboa makwada nkankro obobom no atumi atumpon yie papa nti enso egina so na ya kire na nti kakra na mo number 2 a ugina chiri eboa ane one lodamo akabum ewe chire ho na Asante Kotoko nimpa no awie konimdie so okọ pitch ne so a Shayibu Abubakar otimi ebo right back number 2 ena okase onkonkobo number 11 so a Mr. number 7 so a otimi nso ebo yes number 7 so otimi but na midfield wa nso kra no right midfield said the American nso otimi ginam ebo nti on the pitch enene yedena to so uhun kakra se oginam number 2 ewo top 4 ni mu but enya number 2 nkwa na otimi bo otimi enso ebo number 7 na midfield or right side also otimi ewuram ye papa yes coach Karim Zito sa kwadai ene nkwada aka ni nyina no omomwa nkwadai na omo talent no enya refine na enya rosa na entimi enkoso na enwe nkodimde so nam se we top talent a enye ketwa krakra ewuma yede ma yenati for 2003 November bosome no ne de to so dunu ba kon ena krachi awofo ewo no ewo chese isemse jata empatem wono ma eno so kakra yede tudwa ama yenati for ewum na oyero ho bo moden a yebebo aba so na mom ochia woto nso a yebeba ne abeso tunum ni atene no amana sikwan paso nti akwada yire no ho ye GH Live Studios ene yenati for ayi ni se we top performer ewo gaka top 4 ni mu in a Sunday say in as much as Kotoko money homode or top 4 ni mu de but oyade yi papa ye bo akwadai abaso ewom osiakan edema Red Tamale United boboko no RTU eno free ho edi 2 kwan ekopie mu ewo bia eno so 30 club I friends Seska Footballover Liga Seska Footballover Liga I know chese Mlada Boslav enene okokosi akan a eno kakra nti okwa amano kakra ekodi ni nkwi a ebobo kakra oho ma wanchapi ena osa eba ya ne obeto abrabo so edema boboku ahodo ene eno ewo Ghana manmu a ene ofri out to you no otuneto ekokopie mu ewa amano ne Eastern Europe wonum enene ekokye ne bobre that is the year 2023 now 2023 na no eno osa returning back to RTU from RTU no ena ojoini boboku a friend say Karela jai na kwada no
din srepe wo honoma na oni omo eko edeba ewomu na mutually woni Karela contract no womu eje mu nam say fulfillment be anko so in a part of bobukwa your friend say Karela and senti e makwada no mutually omo e party ways and one kotoko eba ebe shower pass nei woto aso a waba be current kotoko player nei one Lord Amwa and ese ayam ewo number 2 wa uja ne so almost 7 krachi ebetumi aboni age no ewo form age no very very good the year 2003 that is 2003 and now for a one until 21 years 22 years and also enchi mu kakra yede ma in a tiefo nti mu ana mu bisa na se no eno ensam kakra ewom nti ne link with teams awdo bi so yede bro nemum yentie we kakra ono antu nanum ton emfamaye. That's Tamale. I started my football in northern part of Ghana. That's Tamale. And I was very young when I started this football journey. I started my football in... Enti ose Tamale and o share ne ball bonase. Etwa so no the aggression any be rakoto kunuma enye keto akra. Onfa niema ema media agro. I started my football in... I started my football in northern part of Ghana. That's Tamale. And I was very young when I started this football journey. I said that I would be more aggression. Then the one thing I like doing is my speed. Yeah. Okay. Into speed in the top 4 no more. And I know o issue speed in bia or say the talent no aggression and a speed on one eka. I said that I would be more aggression. Then the one thing I like doing is my speed. Yeah. Okay. I said that I would be no. Now twas so the message kakra to ja ni nyina no by way of akwada no modern more boy no yenia so abroso. They're more like putting all my best to help the club. Yes. Yobeya ne say obeka ne mesi ani twe aboa amakotoko afa ne ntama pa e de efra na bibia akoso. Enti ukotoko no yero ho bo. Wate Shayibu yero ho bo ni ye pa. Top 4 yen reporters e kohwe bi e de tu anim say information o magada a o mode amaye si emfa ntudwa ne say teams pen pa. Teams pen no abako Tunisia. Bakon ewo Tunisia Club African enya Shayibu a omope enam say one number 2 epra nanso enye samre ena kotoko bedidwa talented player we ho nti otia bo utuhye na eyiwani enya de a ebeba so yes they are tia no say Club African womo ewo number 2 for ahodo miensam na bakon obo pa no wepra wanya injury bi nti omo ede omani atoto to Africa no mo ye CCC dadako no Krachi say according to yen scout reporter and second and yen reporters outdoor and another kwame gracious nom ene enuanoma edi juma edema GH live studio no say yes a Club African for enya kwadaya enkomope nanso mpacho o kombedo unya sapepepe ena esitie nti kotoko no yero ho ba sa na esitie nti said kwadwo Hilaria Dabo enuanomo amwaka jew ene mo amaba foforo Hamzata ene goalkeeper ya ofri bechem eba yi krache monyere mo ho ate monyere mo ho bokotoko na CPC ta achasa kwadai ba wo boy no amaniema koso na we mpo no talent ne nyampie no yenya good coach urat your friend is Zito eka se o refine akwadai amaya ebetimi aboa na ayen kankro ye papa enye Fedi Agro na we ena manfo bi nso elenke se dabi akwadai modern mono so take a clue Eddie free catch your friend say Harrison Afful almost say Harrison Afful back kotoko no osomsompa juma na enye Fedi Agro kra na say Harrison Afful number 3 no obo 2 crowns uja na no timi bo nam so kwa Esperance mekai say omo Champions League final bia o share go no Harrison Afful ayeka na sem na the screen yisu yi obo as number 2 enti yenua ka so usua de free Harrison Afful ho a ebeyi papa enya ketua ewo mu nti ye ka che Shayibu Abubakar se o sesua niema o take clue and say o inspire no ho a on try say obenya more glance de free yenua nchen
or available Harrison Afful available say obetimi support no e wonim die kwan so mu na bibia timi akoso kama no so de crachi nso besom kotoko yi papa ofri gomu afeto Feyenoord fete Feyenoord academy and a back kotoko that I think the year 2007 yes obokotoko akopim be 2009 mu ho and odi free hoko Esperança oko ekusi akan edemom na Esperance oko Tunisia sisi a Harrison Afful som pa osom yenti no womo edenaka legends ho a enye for the agrokra ema club no into fresh France and so ene ba America bruchimemu a obisi akadema Columbus Crew ewo Ohio Columbus Crew ewo Ohio but as many as best 200 matches edema womo na ofri hono ena oko Carolina ye frɛ team bi Charlotte FC honom ene na osi akan kama bibia no todwa kama ewo mu a enye ketua na de atim po no sa Harrison Afful ashe ni coaching certificate no ni ade no washa ase a enye ketua tactical wo suani ema yi papa from Charlotte FC oko sign de ma Michigan Stars a enei uba abruchimemu a America ha no cracking crackers masi PS ta nam some poor sum yenti they say ni bibia agent na kwam a osua coaching job a enye ketua nti link ne be adwuma ye be link Shayibu Abubakar na one Harrison Afful enya chat kama na omadi nkomo na sadia ye link ne ma no watimi enya inspiration e dey free top legend we ho na bibia atimi akoso kama ewo munti Shayibu otianka e ma utrim enya wode e ma utri enye kono more room for improvement class 3-4 brofo eno no empre ho se nei akwantu se bia no ball down sadia wati ase na bonisa e ma kotoko management nso e hwe wiye matisa kasasie kura besa akoso amane ma piso enti ebe enemabuo enti management fantastic job e hode ye kapa say akora no mama ni ekon hu ye papa with all the players including this guy I also mo hwe ni ye papa no de tuja enti amanfo lenke say one Harrison Afful bobo ne say enti Shayibu we de ye Harrison ye ne no relationship enti ebeboa na one Harrison ehiem e wo mobile phone komodie so na wasua nimdie pi e de free ni ho se na be betimi akọ animu number 3 ena na Harrison Afful ebo but 2 nso no timi boyie papa enti ni nyina na ye fullback okwa Esperance mostly no mu yusu no ewo number 2 ha ene wonso ubo 2 no wadre ema kotoko no woni unua panyi eka bom twitwe na mokase mo ye nyedoa ewo adesua kwan so abeboa ema kotoko afane ntuma pa e de efre no e de tudwanti ye video we e de inspire sayre ho na ema utri enye kese ema utri nyawde onse ye ball na ye lucy ye no still na manfo echu sika nam sa de pa ena eton ne ho nti said also the aggression ene nam no fanoa enam na bibia enkoso kama ewo mu Tunisia deal o die yo no worries ema so wa ampokra waje atum dada nti e hode ye nkose bre en height fo mu ye mu hihiro mu enuen etna ewo mu so aba foforo de nanso ne ball papa obo ye nti scout bi a oba be pie mu ewo Accra during the tournament, Fano to Tunisia, but Akwadano said, no, I'm here to serve Asante Kotoko. I know Kakra to Janti top talent, see refining more. Now the raw material, no, etimi to also a super talented material. Na etwaso ekonenimti. Yabe link it up after this, yes, yenya on number and yabe link it na on Harrison. Edim komo na osiani mabibre Eddie Afro. Nam say Harrison Afful say coach na or yen krumano. Enye ketu akra no so de but fazito ye chiao pa ye de akoda yi show nsa any place aka nyina no ewum se course abasa nke emfa nko technical director ho na nka etu adwuma so na ebo ankwada no kran so under 17 nanso mpanyimfo so de enye hwehwem na ye adwumaden na boa na emum so o ma ne chia saa se de lusu 3 matches dia ofazito nkwada no bantima market ema no edwa omudie adwusu dwom ukotafo pankro no ahwerewam ukahwerewa edwa omudie adwuso esie nimpon market woman ni nyina na adwuso abenase dwaben market ntunkum so omu nyina se ofa ode wa anyere ho de a ebeden nti mpanyimfo se omo hwe kakra nti yero ho mejudi ofa abeye amanfo gidi aba form de na mse omu si yehu ball na ye bo no but we dey enchia na offer se me chia se yero ho ne boa na talent num si anya nya no yentimi ensone na enya kama
wo ya sign wo mu a ese ye sibo so no enkachi ofa keka ho ma ho me so na ma bibia enkoso na eniema enkoso ofa wa na ofre Kesben FM mekai that one now dream self no mini apanyi jolaka sports a ofre sim kotokoko bobo ni elusu a ofa wa na timi free sim na o check kotoko weak points na o kan sem say na ofa ye den na aba yi a ese osafo nsa no hi ofa sa ho na ebo a ho ma ho me so o ye legend makotoko ofa yero ho why yero ho pa na bibia enye kama me kai pa mi amini apanyi jolaka o ye show a na ofre sim na ye tactics wo ho kotoko akobo ba lose no that time now dreams no so na free sim kire wa adwun say da bi kotoko form press of aba ye impress you me impress ye what's number 2 no nko of aba ye 2 no konso ontimi emfa nto net mo of aba de ade o kan Kesben mre bi no da ho tape no obo esa ma ne si bo so a of ye besa aba bebo amatifu ate say ese wo kan ba aba ye wantimi anyo nti ye so hyase free ye free growing say bibia ni kwhye wo mo maye the champion of champions no me hu playing pattern na ye hu sampa o ye adwuma pa ofa we de anchia nti we de wo fa ase me dikizito na anso di zito nti ye nyina no me ofa no na wo fa ase eneme me peso adwuma koso ofa ye ho ai said na free sim e wo Kesben FM no na that time I would dreams na aka say jo adwuma ye omu ye kotoko adwuma o mbo no mo nie na atimi kwa aka say tete no kra na mo bo no nyesa na mo bo no ofa aba ye de compare said na mbo na sana na ye no da bi ofa nti ma home no so why yero ho na yemfa bibia enkoso na ofa yemfa we ento aswe na yemfa ntudwa na bibia enkoso krachi ya ono so yakofa no free Port City onimbo obo oya ade pa yesi training grounds ye de acting training grounds ye de to atiefo anim yesi obobo pa center back no ball obo training na oye no big team the man pressure be bench of fire be man pressure more na or you more talented players no e dey amaye yes crash ni ablo no samba mo enya agro kra nti ofa mo ani nko Sefah ho why na ke Sefah yes wo bobo akoda timi bo 2 sa timi bo number 5 ni bi nti ofa said why wada Roma o sign no ba ko sa su ye nchen pe nti Michael Sefah umprai oni ablo nyina umprai na ofa we se enkomo kakra yeti ye ne se yese ese mu biem so players ne nkyere o madwen na no ada block kire na dwen Sefah mo kire o madwen a ese free ho no mo kire no ye mpese be kasa victimization ba ese free ho no sede nkoso nti ofa we de wada Roma akoko nan we etiaba nkumba nti o ma no ene wo mo se kasa bi koso mpo na anye fa wada ama na de ache nkwada ma Sefah enhunu sampa o team fifire why Sefah ni mbo pa nti ofazito we de Michael Sefah ene Joseph Ablo enchia ena mede ma se nkwada no nso ni mbo nti ya na ado ani ahwe wo mo na bibia timi akoso wano yese bo mo bon training grounds no se pra bia ni Ablo ho nti yesro ni abro e wa abro ho se ne be ya abro enya abro e wa kotokoso nam se abro ba kotokoso a yesa Joseph Ablo enso ti bencha na ha ne yie papa nti Joseph Ablo ebobi yeye nti ofa wada ama yema pepepe yo nya adwuma se on se yese e ba asa no se mo kira ma adwen kra mo ye team training na mo biem so obi ankasa ya na e ba asa na ma boys ni nyina ye din kakra ofa why wada Roma eno so kakra ye di tudwa ama ye na tiefo ewo mu na bibia atumi akoso wano nti on this episode your bro link with tima omani ababedi kracha your friend say Shayibu achi nanso mpanyifo ene nakasa wate ase se da bi me be somsompa na me be ko me tena ha ya nti oyere no ho atena na GH Live Studio so domaboa na link between Krachi your friend Harrison Afful enso ne Shayibu no yatimi establish na afi bibia atimi akoso sa papa ene yehwehwe pepepe na yenye nsusanso pa ede amakotoko ya metena anom emmo se ene da bia no ye bekeka ne criticize nko a ye ka bibia na ese ye wutumi bibia ese ye yo a for instance ye ben ye nuan no na ye establish contact with Shayibu no we need to do it sene be ya ye nuan be more experience at the every players be see ho ai somsompa mu na bibia tumi akoso ewom ti GH Live Studios ye be som ka kira so Shayibu Abubakar abadwumaden ama offer bikra aba that table so
nanso akwara no se da bi me kɔ enye yie ɛsɛ me som na bibia akɔ so wenye mpanyimfo mpo na afɔ so no ɔno a ɛna ate ase a wɔtena gadindim gadem na wabɔ adwumaden ɛde ama Sante Kotoko yɛsan so ɛkae ɔfa Zito sɛ ɔfa deɛ na wɔka ne kasba na fm mmere bi no na wo dreams no na wo criticize Kotoko no ɔfa aba yɛ noa bia ɛna da so na mu nti ɔfa ma ahomne so ɛ atumpan na bibia ntimi ɛnkɔ so wa no nti ɔfa we deɛ breakfast koko ɛdeɛ ɛna yɛde ma ɛwɔ mu a yɛnso yɛ de aboa ama players no modern matumpo nti nso boa na enwie pɛyɛ na ɔfa no akyi ɛne yɛsa kae wo sɛ Sefah blɔ sɛ wo mprai o ɔfa wo mprai kra ai adwenkyerɛ bi na em sɛ yɛ no yɛ mekyerɛm aha yɛ kwan ho aha me be lɔkyerɛ nyom nti ɔfa mehyerɛ wa wɔne Michael Sefah nyinaa ɛyɛ fully fit nti ɛyɛ glass no opagya kyɛ ne kakra a obehu sampa ɔmo ɛyɛ adwuma a bibia ɛkɔ so ha GH Live Studio yɛbɛbrɛ update ɛwɔ transfer no ho ɛne san so de Kotoko nkɔmɔ epi wo so wo adwenkyerɛ bi a bɔso hyɛ wadwen ɛfa nneɛma ahodoɔ a yɛka ho number no na rule obi si screw wa ase hɔ no fa na ɛyɛ ne nkɔmɔ mɛma wakwanya na wo so ma record wo na wabɛka wadwen ɛde atudwa ɛwɔ dɔkwan so na bibia awie pɛyɛ ɛwɔ nkonimdie so me ɔfa baako wɔ Netherlands ɛno ahomakye no ɔfrɛ no ɔsɛ ɛdeɛ mazito yi mama me pressure akɔ so Kotoko no nyame anim nokure ni yɛmfa agorɔ no bibia nto nkyɛn ɛyɛ som kɛse o the way na me wɔfa no si tia mu paa sɛ me wɔfa sɛ ade a zito yi 3 matches ya lose ɔsɔ checking the blood pressure ɔde ayi machine checking na kɔ soro nti ɛhyerɛ mu a why mo a moyɛ adwuma Kotoko no mommoa na mo man nkrɔfoɔ ɛnkɔ no mamlo de pine ɛne blood pressure duro bia na bibia entimi enye krabehwe ye di si ha ne aka cho so more information ene dey 12 so but answer na mekọ no menka se training mekọ so ne na ye training ne enso a ye de ho report ebe banana ba kwa gracious stand by e wo training grounds a o wada kwagya ache anopai ene na wi aso nyina no obeka ne ma bom na ye de ama ye na tie for exclusively e wo GH Live Studios Ghana's numero 1. My name is Derek Saint Kizito. Yerasipi. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?